Zuang tuya hot mix plan halwa nga man zuang tui veng bi som paruk vel chu be la chwatir ngal ve kan ni RD Department le Bharat Rural Livelihood Foundation in Mizoram thingtlang khwa a chung ko har sa jok te chomdol na konga chak jok ma la turin thodun na thuthungan ziak Prime Minister Narendra Modi an mi fir fiak te dolet na India chakna thuruk chu mi puite tanrual na ani a lungrua takaram him na ngai poimo ma sak ani awangin an malak na hlotling ti asoi US le China in niminaram pani insum don ton na chungchang an soidun hu aram pani hian bungrolak lu atanga chhia lak anti hniam ngal Zonet chung kwate chibai ule oliflel engzami kani a Chanchin Thar Tualchhung thla angu Zuang tuya hot mix plant halwanga man zuang tui veng mi som paruk vel chu beila chwatir ngal ve kan ni Zonet changa bongkon police station ho to te soidanin hot mix plant hal chungchanga hian FIR thelu ani angin inrin ni khan rin hlel thila Zuang tui veng mi som paruk vel manan ni a thubai hi bailable ani angin heng mi te hi thu zo fi an ni hnuwa inrin ni ve khan chwale ngal vek an ni a Zuang tuya hot mix plant hian mishing shicel na ti chethei khop khu a chwana sani a soya wangin zuang tui mi puipung khom chuan me ni kwa zirtop ni zan khan hot mix plant control na mun hi an hal chia a zuang tui mi puite chuan hot mix plant da na chevela hian mishing cheng an omnuala khol ti nun ani lain khudum na satak a chwa china wangin a chevela cheng te chu an shicel lo pha a thlai po a thathei lawa hemi chungchang hi thunei tu te hna thlen chin ni ma se omzia om lo wangin tundin mun hi an thleng ta ni in an soi Hot mix plant hal ani chungchanga hian PWD le anei tu Sky Builders in Bongkon Police Station FIR hi an thelu tani Rural Development and Administration Department le Bharat Rural Livelihood Foundation BRLF in Mizoram thingtlang khwa a chung ko har sa jok te chomdol na konga chak jok ma la turin kumthum chunga tan thodun na thuthungan ziak Thodun na thuthung Memorandum of Understanding hi wa in Khan RD Minister Professor Lenni Lomakhovin apisa a je ani a inrem na thuthunga hian Rural Development and Administration Department IO in Additional Secretary Puvilal Engmoyale Bharat Rural Livelihood Foundation IO in Chief Executive Officer Pukuldeep Singh Ten Ming Anzia kani anin rem na ang chuan Bharat Rural Livelihood Foundation hian Mizoram chunga rural development ka inhoi sarkar scheme le program sang te omjenei jok le hlok joka kalpui ani theinan state sarkar athopui dona natural resource management noya malak na sang tuina hum hal ramngo le nung chahum halba ka lo nei le akai noi lama thingtlang mi ten mason na an nei theinan department sang in scheme an kalpui manga thoho dan tu ruang am an sia manga sarkar le pui scheme sang te omjenei joka kalpui ani theinan Rural Development and Administration Department nen an thok dun don ani he thodun na hnuaya hian thingtlang lo nei tu te tan tuiluang ral tur hum halte hlok jok a le hnuai tui man tangkai theidan tur le chemical tel lo ran nung thana lo non pesticide management manga lo nei le akai hnoi na sale zwala kalpui ani theinan malak ani dona lo nei tu te thlai thar hlok joka kalpui tum ani boka BRLF hian atul angin lo nei tu te hena training an pechin don ani Aizol is one block MNF in Zuang Tui hot mix plant halwanga PWD in Zuang Tui khotlang laka FIR an thelu chu naktip ni nga ni ral mangeya nukir turin an nge na an ngen na chu a hlotling lawani chuan Zuang Tui PWD pizza athok tu te pizza kai tur tiam chin omlavadan an tum vo in khan tu chwa siamin Aizol is one block MNF chuan Zuang Tuya khotlang in hot mix plant du lo na an lantir chungchanga khotlang torna chu shathiama an thiamang to ka ma an lak na ati swalpal an nei ani chuan shathiama ngaidam turin sarkar an nge na hot mix plant hi Mizoram Pollution Control Board po in a omna mun adik lo dante khopui area atanga kilometer khat aya hnai lo le sa khobiak na huna atanga kilometer chanve aya hnai lo om tur a ati lain khopui chung biak in kot deu chia a omni in an soya he kholian boruak chia ati chwatam lo nan diesel mantur ti ani lain diesel aya chezok le la thlit fim lo crude oil man ani le zel chu adik lo ti an soi lir theinei tu mi pui laka sarkarin khautaka pollution certificate aphut laya sarkar zokin sarkar dan shereng chunga abo chia chumi pui tham lo na ani awangin dan bo che tu te chu sumtam tak choi tir tura an du thu an soya hot mix plant halwanga PWD in Zuang Tui khotlang laka FIR an thelu chu naktip ninga ni ral mange an nukir turin an nge na an ngen na chu a hlotling lawani chuan Zuang Tui PWD Quality Control Research and Development Office athok tu te pisakai tur chutiam chin omlava dan antum ti an soi
MZP in Sericulture Department Nuaya demonstrator post pali lak na athil diklawa omni asoyin sarkar chu tun thani somni pakhat ralma a chui chiang tu tur inquiry committee din turin angen when MZP shwai tu te thukhom chuan Sericulture Department Nuaya demonstrator post li no khana tura nalak na a thil fel hlel a omngeya an sha thu an soya he narwak no khat tura exam na a mi then khatin exam hola mobile phone an kengluta paper 1 chu enton an omngei ni a an sha thu an soi hetianga nalak diklo hi exam be tu chen khaten complain ma se kal tlang lui puyani a hei hi thil diklo hul hwalani awangin Sericulture Department ho tu te chu he nalak dan hi chui chiang turin an nge na tun thlani somni pakhat ral ma nge ya nalak dan chui chiang tu tur inquiry committee din turin sarkar an nge ngalani MZP shwai tu te soidanin Sericulture Department Nuaya demonstrator post li lak tura hian kumin February ni som pasari khan advertisements hwa ania nadil tu jinga mi somli pakhat dil na pomni in mi som pali dil na nol ani thunga April ni riat le ni kwa khan exam ni in mi som thum pariat an in lana an jinga mi som thum pahni chu tun thlani sari khan personal interview tura ko ania mi pali hne na tun thlani riat khan appointment pek fel ani Champhai tlang sam branch YMA in Ruihlo tol ruk wanga man an veng mi pali chu YMA member fee le chiat ni fan an pelet Champhai tlang sam branch YMA executive committee chuan tun hnaya an veng chung mi Ruihlo tol ruk wanga man mi pali chu YMA member fee le chiat ni fan pek let an rela heng mi te hian kumin chungin chiat thata YMA bungrwa an mang theidon lawa YMA in le khapoi mo apek chwa chin po pek thei an ni don lawani tlang sam branch YMA chuan ram leilung fa te India kwale tweeted sawin ham thatna an don thei nan an huam chunga baptisma nei ko shante chu ral tlan baptisma an chantirin baptisma certificate an address ziana Myanmar a an khwa ziak turangen na ngen an rela baptisma certificate an lo pek chwa to an address Mizoram anga zia alo omani chuan an address diktak zia that sakle tura ngen ni se antibok India le Pakistan buaina awanga inral rin nakal zela ni zan khan kolasip le vareng te a blackout nei ani sarkar le puirwa man angari rum thleng pal theila ka lawin ma khwana civil defense mock drill kalpui me ka ni zan khan kolasip le vareng te a zandar kwa atanga zandar kwa le minutely in car minutely chung mock drill blackout hi nei ani a heng khopania hian zandariat le minute somnga pakwa a siren ti ri kani a heminu hian kol phetha pek chwana zongjong ti thim vekani a lir thei tlan te po din tir lai lok vek anni hemalak na himi puiten an zom thle ani ni zana kolasip le vaireng te mock drill blackout nei chungchang hi in khan kolasip borsa purobart silal mangaya hovin DC conference hola district how to ten and clear hova kolasip borsa chuan blackout lotlin na thok tu te zongjong le mi puite chunga lom thu asoya India le Pakistan din mun chu thatlam pan chhauzel angin langma se an inral rin reng atul thu le fire mock drill la nei le tura official le po sang sang te tho puya asom halani Congress Chalai in Chief Minister Pulal Duoman Alotiam to angin World Health Organization nen Trangdunin Ruilongai te enkol namhun Community Healing Center din thwai turin Mizoram Sarkar angen Vaina thu chuan siama Congress Chalai hian tunai kumni chungin Mizoram na satakin ruihlawa hluara ruilongai te buai puile enkol na konga harsat na sang soitur atama ruilongai enkol tu center pakhata phei chuan harsat na men lo athleng meka he thil thlenga wang hian ruilongai le he center a om mitam tak chu andu thlan na manga chwa zalen anni a heng singa hian enkol tumu mal nei lo mitam tak an oma wangin veng sang chuan swal apun lun le don ti sha in mi puite an chi aya film khur turin anin cha hiala hetiang thil athleng hi poi an ti hle ti an soi MPYCC chuan hetiang har satna athlen ta ka chuan kumsang ni somni pathum MLA general election nei dona ZPM MLA candidate puan ani tuma Chief Minister Nita Pulal Duoman Ruilongai te enkol na tur Community Healing Center UNO Sha Tham World Health Organization ne na changtlangin kan din dona chuta chuan ruilongai te kan enkolanga an chwa hunama ni ke ading thei turin an na tho tur thlengin kan siam sakanga chutiang chuan an ni hi kan enkol dona ni ti asoi angkhan Mizoram Sarkar chu World Health Organization nen changdunin ruilongai te enkol na mun Community Healing Center din thwai turin an phuta hetiang center din turhian malak ani to ti Sarkar chu zotin malak ani to chuan malak ani dan mipuisia ta puangzar turin an phutani Mizoram ex-services leak in kumin June ni somni palia tanga Mizoram hun sang army recruitment rally nei tura Mizo Chalai atam theang beratel turin an som
Sipai bang Intel Kompol, Mizoram Ex Services League hian, Nimin Khan Executive Meeting an neya, an Pol President Champhai South Bial to MLA Nibok, Lieutenant Colonel Clement Lalming Thangachuan, Chief Minister Pulal du Omah Malak Nazara, Mizoram Chung Omtur, Mizo Hlang Omna, Territorial Army Company ni Din Anidona, Hemi atan hian kuminjun ni somni pali atangin district shanga recruitment rally nei chan anidon ti soin sorkar lepuin kuata apek hi mizo thalai ten avaya an no kha theinan recruitment rally a hian mizo thalai tam the angber in lan turin angena heham thatna hi uma thanem ngai taka mizo thalai te alok na tel nge tura in buat sai turina cha ani Mizoram Ex Services League Executive Meeting hian sipai bang te ham thatna tur shang baka an malak na le machopte an soi hawani Aizo saron venga KD High School in Kumin HSLC exam result an school in result tha an nei chu voin khan an loma an zirlai HSLC pakhat na PCL thakimin hena scooter an hlan Dorpi Multipurpose Center result tha lom na hi Education Director P Angela zo thanpuin ahman puya Zirlai te chubulan chan don chau ti sia until tum hlen chhuak tura na sale zwala chan la turin at sa ani Inko mahian an school atanga HSLC topper PCL thakimin hena principal pubiak minglia na patsuawin lompui na scooter baka sumfai ahlana subject shanga letter mu zirlai somni hena sumfai le thilpek dang an pebok KD High School hian HSLC sangni somni pathum le sangni somni pali khan Top 10 atling an lo nei to a Kumin HSLC result chhuaka KD High School atang hian zirlai somli an pasa distinction a som pani first division a som pasari second division a som le third division a mi pakhat an pasani Indona awanga rik room thleng theilaka in puacha na blackout drill to district shanga nei chun zomani dona Longklai district azan in dariat le minute nga chung blackout nei anidon Longklai Borsa Pushimala Siva Gopal Reddy chuan Longklai district chunga village council shang hena blackout nei tur hi shatir na atarlan ani danin zanin dariat atanga dariat le minute nga inkar minute nga chung hian Longklai district khwa zonga blackout drill hi nei ani dona dar sari le minute somnga pakwa aveng chung information center atangin siren ti rik turani a blackout chung hian eng zongzong ti thim turani solar le inverter po ti thim vek turani a solar light te po eng hlia tura khu turani tin eng pe chuak thei thil dang engma man lo tur ani boka lir thei tlan light te chu ti dina motor light le engine te ti hlum turani Champhai chuan nakzan dar kwale minute nga chung blackout hi nei anidona Champhai District Disaster Management Authority chuan voin khan an chairman Champhai Borsap nibok Pu Mohammed Akub Hovin DC Conference Hall a thukho min chia group na le rik room thlen thula Champhai District in Puatsa na an clear hova ro man na lo siam to angin nakzan dar kwale minute nga inkar minute nga chung Champhai khopuya blackout hi nei turani a hemi chung hian vengtin tlang awa tangin siren ti rik ani hnuwa kol phetha pek chwa zongsong ti top ani dona inverter power backup le solar mang eng tepo ti mi vek turani a lir thei tlan tepo an om huna dingin engine le light te ti hlum turani saitwala po blackout hi ningani zana nei turarwa manani Vena Saitwal District Level Civil Defense Advisory Committee Chukhomin Ruah Manna Ansiam Angin Saitwal ko chunga blackout hi me ni sompanga ningani zanda rukle achanve atanga darukle minute somthum pathum inkar minute thum chung eng zongzong ti thim anidona hemi chung hian inverter battery backup mangle solar light mang eng tepo chit lo turani blackout drill chung hian veng chung mun shanga siren ti rik anidona lir thei chevel zongzong te chu an omna hmuna din vek turani Serchi papo blackout drill hi ningani zana nei anidona voina Serchi District Civil Defense Committee thukhomin an ruah man angin blackout drill hi ningani zandariat le achanve atanga dariat le minute somthum panga inkar minute nga chung nei turani a zandariat le achanve a Serchi khopui vengtina wantlang information mic mangin minute khat chung siren ti rik anidona siren rik zo vele kol phetha pek chwana mun puya tangin ti top anidona hemi chung hian emergency light emo inverter emo po ti thim vek turani a parda thlenga zar thim turani kongpuya lir thei tlan lai te po an omna huna din turani a engine le light te ti thim vek turani
BJP Mizoram State President Puvanal Muakan India sipaite zana le an thlop zialan tirna naktu ka kongzu an buat saidona heta hian telvek turin Mizoram mipui asom voina mipui som na thutsa ati chua Puvanal Muaka hian Jammu and Kashmir Pahalgama Pakistan thlop firfiak ten poi soilo mi somni paruk an ka phlum chu poi an ti thu le an chungte an torpui thu asoya mi firfiak te thlop tu Pakistan chuan he poi khoina na sataka wang hian an tuar ngei turani ti chu an din na ani thu asoi BJP State President chuan he poi khoina chanlet nan India sipaiten Pakistan of Kashmir le Pakistan hun chen khata helpol mun pui an ti chia chu an chuan thu asoya kha indona khan mizo tlangwal huai sen engemozat ral matonga an oma ramtan zan mulo le thi huamin ral ando ti soin kha indona kha mi pui chan na le ram ven him na ta na indona ani angin ram pasal thate za na le an thlop zialan tirna naktuk chundar som pani hian Treasury Square War Memorial atanga vanapa hol thengkong an zo dona heta hian party bill soilava ral matonga mizo tlangwal sipai huai sen chungte ex service political party shang tlomngai pole mizo mi puite telvek turin asomani MNF sub headquarters lungleile ex MNA Southern headquarters shwai to ten voin khan Mizorama namthin lung nationalism tungding le turle thilpoi mo shang an soi ho MNF sub headquarters lunglei pisa mizo namruna anin komna hian MNF sub headquarters lunglei vice president puchong thanmo ya chuan MNF political goal dik tak chu zofa tetan zalen na fam kim nei ani a hei pulal denga hova MNF din ani atanga vo in thlengin aladang lam ngai lova zalen na fam kim an la nei nge yang ti chu MNF chuan aringa an be sei tlat bok ti asoi puchong thanmo ya chuan ex MNA chu MNF nei tu khovel shia ta zofa te pho chuak tu le nam ro hlu te an ni a inrem le lungrual taka an apoi moti soin ex MNA Southern headquarters chu lungleile api alama ex MNA member zongsong hlom khata an oma inpum khatna an nei theinan theitop chwa turin angenani Pangpar Zuar Association in Voin Khan Aizol Club Parka Flower Show kam fair an buat saya inrin ni thlenga o ang Flower Show kam fair hian dor somriat vel honani a heta hian pangpar chi shang huana phun chi te theira chi shang te kot cheinan le in le avel cheina pangpar kumhlun lo chi shang zor chwa ani Flower Show kam fair hi nitin zingdar somatanga tlaidar nga le achan vethleng hon thin ani dona inrin ni bi ka chuan zingdar saria hon tan ani dona ni INPR le Mizoram Art Development Society tangdunin solo art exhibition an buat sai chu in khan INPR secretary Pvt zo thanpari sai lovina hong solo art exhibition a hian artist Vanlal Zarzova Upper Republic Veng Kutswak Paulanani a Vanapa Hola Honna in Koma hian INPR Secretary Pvt zo thanpari sai lo chuan artist thiam tak Mizoramin aneite thei anga choi kan chu angai poimo thu asoya an kutswak moi tak te pho chwa na hun buat sai ani thei chu lom amati thu le mi puin an hlut sak ngei a be sei thu asoi he exhibition hian inrin ni thleng a o do nani ZPM Thalain Voin Khan Civil Hospital Aizol Blood Bank ka thisen unit somnga pakhat an pe thisen petu te himi pa somli pasari le meichia pali anni a Civil Hospital Aizol Blood Bank ka thok tu ten Republic Venga ZPM party pizza akal chilin thisen hi anlak sakani thisen pek chan ma in khom toy buat sai chu Assembly Speaker Pulal Biak Zaman Ahman Puya thisen pek chu Paul Ro Puina Nilovin amamo tu tetan ani thu asoya midang tetan amal som na ni chu an thu pui ni se adu thu le ZPM Thalai thil ti chu lelpa mal som rim nam ani a asya thu asoya thisen pek chu midang nun na chan na atana na saber ani a thisen petu te chu nakina amamo tu te an lani theyawangin an theilaya thisen pek uilo turin atsa ani Income ZPM Thalai Vice President Puzoram Chanasai Lovina Kaishwaya Government Deputy Chief Whip Tui Changbia to MLA Nibok Pudaplu Chuan Omale ZPM Thalai President South Tui Puibia to MLA Nibok Puje Jelal Peklu Atepo in Thu and Soyani International Nurses Day Pualin GNM School Champai in Champai District Hospital Blood Bank Atisen Unit Sompani and Pe GNM School Champai Zirlai te hian Champai District Hospital Blood Bank amamo apiang te manturin thisen hi an pe a mi pa pangale meichia pasari in unit som pani an pe a naktu ka thisen hi an pek chun zom do nani khochini lo clear hawang u
State Meteorological Center Mizoram Science and Technology Chinchia danin vo in khan ai zola kholum lai berin Celsius degree som ni parukania avo ber lai in Celsius degree som pariat ani nemin chonu dar ni le achan vele vo in chonu dar ni le achan ve in kara ro sur kha millimeter bial point pahni ani naktuk ni lai ni a chuan kholum lai berin Celsius degree som thum pakhat vel avo ber lai in degree som pakwa vel ani rin ani a jing dar li le minute som thum pariat ani a chwa kangat lai dar nga le minute som nga pathuma atlale ang Chanchin Thar na Regional Meteorological Center IMD Guwahati na mulog danin nagtuka Mizoram hunchen khata ro sur thein na za som nga atanga som sari panga a fakna hun ilong manglok ang u